और इस मैस्कट का नाम है पूर्वी, जो पूर्वोत्तर के 8 राज्यों की वेशभूषा, आभूषण और संस्कृति का प्रतिनिधित्व करती है। और मिजोरम के 8 वर्षीय एस्थर ये मैस्कट माननीय प्रधानमंत्री महोदय को भेंट कर रही हैं। देवियों सज्जनों, अवै खतनातान अष्टलक्ष्मी महोत्सव इनॉग्रेशन हुन मन अनिया चुता चुआन kan Prime Minister India Prime Minister pu Narendra Modi hawin nei ania niruk atanga niriat thleng December sang hi somni pali o ania New Delhi ya hei nei ani chuta chuan estate namte hian pu Narendra Modi ma a hian mipui ma a hian Vande Mataram ti lakha aron sa a an sa zo hi mun sang sanga an reacta tin North East ho po in an ron da chuak nga la Esther namte Mizoram mei chanau pang kumriat mi lekin hetiang tak maya thiam taka hla aron sa hi ropui an tia an choi san thu an ron soi nge nge ni chuti rual chuan Esther namte hian pu Narendra Modi hi tilhlan a pe nge nge a tiang chuan pu Modi po hian alom ema Esther namte hi India ka beti Mizoram ka beti ti in chhal hiala angai sang adu sak ngoi ngoi alom mani ti lai kha kan soi lang tu ani hei tu na thlak kan huang hian tin North East lampoina an ron react na te live an ron ti te karon da do na chung te po chuin lo thlir vek nga bul tanga top thangin min lo thlir sak don nia Esther namte hi Mizoram inauguration of the first Ashtalakshmi Mahotsav at the Bharat Mandapam in New Delhi today. Mizoram's singing sensation Esther Namte caught the hearts of all those in attendance with a soulful rendition of Vande Mataram. Listen in. Vande Mataram Sujalam माननीय प्रधानमंत्री महोदय कर रहे हैं। और इस मैस्कट का नाम है पूर्वी, जो पूर्वोत्तर के 8 राज्यों की वेशभूषा, आभूषण और संस्कृति का प्रतिनिधित्व करती है। और मिजोरम के 8 वर्षीय एस्थर ये मैस्कट माननीय प्रधानमंत्री महोदय को भेंट कर रही हैं। देवियों सज्जनों, kan muangin live perform thattak main Esther namte kumriat mi lekina India ram khopui ber New Delhi ya kan Prime Minister ma a hetiang anga perform na anei hi aro pui katia chuti rol chuan zofate min choi sang tu ani ti kha kan soitel le du boka pu Modi taknial po in Bharat ka beti Mizoram ka beti etia chutiang khop chuan adua angai na ani ti lai te kha kan soi du atin hemi phena hian pathian pialama anule pate anro pui ema an ngai san oma hetiang ti thei tur hian nule pate an poimo a in tui pui te angai ani no pangte kan chak zonga te kan talen angte in pho chua pui no konga hian nule pate kan poimo emani ti hi Esther kaltlang ringot po hian kan mu karinga chuwang chuan nule paten kan fate
อันตะเลนเทียร์เทียมปุยาเอ็นเทียมปุยาเทยตบชัวปุยอปอยโมตักเจตเจตนิติค่ะกันเชียดกระดัวตินเอสเทอร์นำเตวังเฮียนอินเดียรัมเจ้าปอนิโลโคเวลมุนช่างอินมิโซรัมขยางเงอมติเตอันโลเชียดเวพาตาเตหิอารปุยเอมันนี่ติค่ะกันสวยดูบกอันนี้ตินมีปุยฮีอินเดียรัมมีปอยโมตักกัลโคมันนี่เฮ็ดยังมามิวสิเชียนปุยกลิงตักเตเนนะperform na an nei theiringot mai le zamia lo le thatak maya atop khenga an perform thei kha aro puya kan prime minister hian clearing lo ani ti ila ka soi sual om love angai na hle ani ti kha kan soi du boka chuti rual chuan mizoram mi pui hi an kan van nei zia esther namte kan nei hi kan ril ruwa kan thetheu ome esther namte mizoram tan chuanกันไฟอินโทรมกันนาวเตอินโทรมอันนี้ที่ข้ากันสวยดูบกอันนี้ไม่พูดอันหลุดตาแกนี่ปนหุ่นวมกันที่ข้ากันสวยดูเหตุยังมันเอาปังเตะกุมเรียนมีเล็กนะมิโซฟันูมิโซรีลระอินะไวโฮเฮโซใจจิงเอสเทอร์นำเตอันหันทางชัวกะ Prime Minister มาอัน perform ฮีอาราวปุยกตีรำดังมีเต็นอันรอนรีแอคนัสมันนี่ตีค่ะกันสวยเตลดูนี่มันจะไว้จุงอ่ะลงทุกันสวยลัลปันมัลส่งเล็กเจ้าหรอเซ और इस मैस्कट का नाम है पूर्वी, जो पूर्वोत्तर के 8 राज्यों की वेशभूषा, आभूषण और संस्कृति का प्रतिनिधित्व करती है। और मिजोरम के 8 वर्षीय एस्थर ये मैस्कट माननीय प्रधानमंत्री महोदय को भेंट कर रही हैं। देवियों सज्जनों, बहुत बहुत